дар замони муосир ки варзиш бо суръати баланд пеш меравад, нақши мутахассисони касбӣ бениҳоят бузург аст, зеро онҳо метавонанд бо омода кардани варзишкарони бомаҳорат дар муаррифии кишвар нақши муассир дошта бошанд. муассисаи давлатии маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш аз соли 2018 ба фаъолият шурӯъ намуда, то ин муддат чандин курсҳову семинар ва мастер-классҳои омӯзиширо барои мураббиёни тоҷик ташкилу роҳандозӣ намуданд. ин навбат дар толори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон бо даъвати мутахассиси фаронсавӣ Меҳдӣ Мехнеч аз риштаи гӯштини ҷудо мастер-класси омӯзиширо роҳандозӣ намуданд ки мураббиён аз Суғду Хатлон, минтақаи Рашт, шаҳри ноҳияи тобии Марказ ва шаҳри Душанбе ширкат доштанд. мутахассиси фаронсавиро дар заминаи мулоқоти раиси кумитаи корбоҷавонон ва варзиш бо сафири Фаронса ки ҳамин сол доир гашт ва дар ҳамин мулоқоти доиргашта ба мувофиқа расиданд ки ҷиҳати тақвият додани ҳамкориҳои ҷумҳурии Фаронса бо Тоҷикистон дар самти варзиш ба мувофиқа расиданд ки ҳамкориҳо тақвият диҳанд ва дар заминаи ҳамин мулоқот ба хулоса омаданд ки онҳо ҷиҳати омӯзиши мутахассисони мо ба мо кӯмак кунад, ҳамкориро ба роҳ монад. Албатта мо фикр мекунем ки ин иқдоми воқеан ҳам зарурӣ ҳаст ва натиҷаи дилхоҳ метиҳад. Албатта Меҳдӣ Мехнеч собиқ ҷудочии фаронсавӣ ки дар мусобиқаҳои сатҳи мухталиф ширкат намуда таҷрибаи баландро касб кардааст, вобаста ба ҳамон малакаи доштааш имрӯз ба мураббиёни мо техникаи ҷудоро гуфт ва албатта аз таъссуроташ дар бораи пойтахти кишвар ҳам сухан гуфт. J'ai remarqué que c'était quand même un pays. Ман баъди ба ин ҷо омадан дарк намудам ки дар ин кишвар барои дастгирии варзишгарон чораҳои зиёд андешида мешаванд. Ман дар ватани шумо толору маҷмӯъаҳои варзишӣ ва донишкадаи варзиширо дидам ки барои беҳдошт ва рушди варзиш алалхусус ҷудо дар Тоҷикистон ҷузъиётҳои муҳим мебошанд. Мураббиён имрӯз кӯшиш мекунанд ки омӯзишро бо тамоми диққат аз худ кунанд ки ин хеле хуб аст. Мақсади имрӯзаи мо ин ба мураббиёни тоҷик нишон додани баъзе нозукиҳо мебошад ки ба онҳо имконияти ба зинаи минбаъдаи болоӣ баромаданро муҳайё менамояд. Муҳимияти ин курси омӯзишӣ ба мураббиёни тоҷик дар он аст ки онҳо аз тарзи дурусти иҷроиши усулҳо ба таври даркорӣ бохабар бошанд ва тавонанд ки насли наврасро дуруст тамрин бидиҳанд ва инчунин дар мусобиқаҳо муваффақ бошанд. Албатта чанд рӯзе ки мо дар ин ҷо ҳастем, наметавонем ки ба пуррагӣ ҳамаи техникаву усулҳои ҷудоро ба мураббиён омӯзонем, вале боварӣ дорам ки то ҳадди имкон чизеро ба онҳо нишон медиҳем. Si la question qui suit c'est est-ce qu'ils étaient bons, la réponse est oui. мураббиёне ки имрӯз аз клубу муассисаҳои тайёрии варзишӣ ба ин омӯзиш ҷалб гардиданд, бештарашон ҷавон ҳастанд ва муҳиму саривақтӣ аст ки онҳо малакаи худро баланд бардоранд.
Pousse avec cette jambe. باقي بوشات تلامكني وقتها شي بيسوي Je dois وقتها بوشات كتلا كان يستخدم une jambe gauche et tu pousses pour te retrouver à droite. Jambe opposée. بوشات Ok. شاب كتي بارو طرف راس رفتن تلامكني بوشات شاب طرف راس Quand je pousse avec ça, وقتها بوي تلامكني طرف راس ma كتلامكني tête regarde de l'autre côté. ба хотири тақвият бахшидани малакаву маҳорати мураббиёни ҷавон дар минтақаи кӯлоб низ курси мазкур роҳандозӣ гардид ки таи 2 рӯз идома кард. мураббиёни ин минтақа низ аз касбияти мутахассиси хориҷӣ баҳра бурданд ва тавонистанд ки дар ҷараёни курси омӯзишӣ ба худ чизе бардошт кунанд. албатта роҳандозӣ гардидани чунин курсҳои омӯзишӣ аз ҳама ҷиҳат барои мураббиёни тоҷик манфиатбахш буда дар сурати бештар шудани чунин курсҳои омӯзишӣ онҳо метавонанд ки малакаи худро баланд бардошта беҳтарин варзишгаронро омода созанд. Balayage. 1, 2, وزير 3, 4, 5. Ok. Et quand on balaye, وقتها كيديروا fléchis. Ok. Pas. كنا ماكرين Non. Fléchis. Position judo. بوزيسيون شنو Là. Droit. On peut aller doucement. On n'est pas obligé d'aller vite. Là, on va commencer à travailler qualité. бо дар назардошти оне ки имрӯз гӯштини ҷудо дар кишвари мо бо суръати баланд рушд мекунаду насли наврасу ҷавон таваҷҷӯҳи бештар доранд, доштани мураббиёни касбиву баландихтисос муҳим аст. аз ҳамин лиҳоз роҳбарияти маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мутахассиси хориҷиро даъват намуданд то дар ин самт ба натиҷаи ноил шаванд. Comme tu fais, si tu fais ça, je peux voir. Ok. Pourquoi? Tu peux regarder tes pieds pour savoir si tu fais bien ou pas. میتوانی که قوت نگاهی و خودت دونستانی که درست است یا نادرست جوش. Mais l'idéal, au bout d'un moment, c'est que toi, tu seras obligé. намудҳои олимпии варзиш барои мо бисёр афзалият дорад ва мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки мутахассисоро ҷалб кунем ки тавонанд мураббиёи моро дар сатҳи баланд омӯзонанду инҳо рафта варзишгарое ки мо дар деҳот дар ноҳияҳои дурдаст ба варзиш машғул ҳастанд, махсусан ба намуди дзюдо, онҳоро омӯзанд. албатта мо шумо шоҳид гашта истодем ки дар кишвар рӯз ба рӯз соҳаи варзиш рушд карда истодааст, махсусан ба намудҳои гӯштин мардуми мо бисёр таваҷҷӯҳ дорад ва дӯст медоранд ки ба ҳамин намуди варзиш машғул шаванд. аз ин лиҳоз мо ин масъаларо ба инобат гирифта аз тамоми ҷумҳури мураббиёни намуди ҷудоро даъват кардем ки барои онҳо мутахассисе ки мо аз хориҷа аз ҷумҳурии фаронса даъват кардем, онҳоро ҳамин нозукиҳои ҷудоро омӯзонад, инҳо рафта дар маҳалли коршон бачаҳоро омӯзонад. وقتی که میکنی Voilà. Là. Là, tu viens là. Tu pousses. میکنی Voilà. Comme ça. Ok. Vas-y. Et c'est le haut du bassin. Et c'est après. کاش بالا میرم. در این سمینار
чизҳоеро меомӯзем, ки албатта барои мо нав ҳастанд. ҳамин чизҳоро мо ба худ яъне ки навишта гирифта, яъне ки дар хотир дошта ба варзишгарон ва шогирдони худ яъне ки омӯзиш медиҳем то ин ки маҳорату малакаи онҳо ба як сатҳи баланд равад. албатта варзишгарони мо ҷисман обутоб ёфта ҳастанд ва як каме ҳамон техникаҳо тактикаҳои нишон додан дар кор ба ҳамон сатҳи яъне ки осиёвию ҷаҳонӣ рафта расанд. ва чӣ гунае ки мо медонем варзиш умуман варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёфта истодааст. аз ҳама варзишгарон, мураббиён, мутахассисони соҳаи варзиш яъне ки забономӯзиро тақозо мекунад, яъне ки дар ҷудо бошад терминологияҳоро мо бояд донем. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ҳамин гуна семинарҳо, ҳамин гуна мастер-классҳо ба мураббиёни мо як такони хуб медиҳанд. аз оддитарин тамринҳое ки рабт дорад ба гарм кардани бадан то иҷрои дурусти усулҳо бояд ба таври лозима бароҳ монда шавад, то фалсафаи ҷудо ба пуррагӣ ҳангоми машқ мушоҳида шавад, мегӯяд Меҳдӣ Мехнеҷ ва ҳамзамон ин мутахассис нуқтаҳои муҳими дигарро ҳам дарҷ кард. Alors, le judo, globalement, c'est un sport qui est très tactique. хуб ҷудо ин варзиши кумилан тактикист, новобаста ба дарки нупураи он. маълум аст ки ин риштаи варзиш бештар техникаро талаб мекунад. дар ҷудо техникаҳои зиёде мавҷуд ҳастанд. албатта қувваи ҷисмонӣ ҳам ҳаст, аммо ҳамеша ин варзиши техникӣ мемонад, ки дар он ҷузъиётҳои муҳим мавҷуданд. доштан аз остин ва инчунин идора кардани рақиб тавассути ҷойивазнамоӣ ва доштани остин ба даст меояд иҷро дорем. баргузории дарсҳои амалӣ дар ин мавзӯъ интихоби дуруст мебошад, чунки он имкон медиҳад то варзишгарони тоҷик калидии идораи рақибро ба даст дошта бошанд ва ҳамлаҳои худро дуруст иҷро кунанд. ман медонам ки ҷудочиёни тоҷик хеле бақувват ҳастанд ва бештар тавассути қувва ҳаракат мекунанд, аммо дар мусобиқаҳо истифода бурдани техника муҳим аст. аз ин рӯ мо доим мегӯем ки 60-65% идораи қувваозмоӣ ин тавассути остин аст. мақсади ман ин фикрро ба онҳо расонидан мебошад. Passe par la manche. Et là, le but, c'est de transmettre ça. Quand tu te déplaces, وقتی که حرکت میکنی Tu vois, je suis pas comme ça. من این خیلی نمیکنم. Je prépare من تیار Ippon میشم. Seoinage déjà. Je sais que je vais tourner ici. من پیشکی میذارم که این طرف تو میتیم. Là, c'est ouvert. این طرف هم میکشم. شدم. سه نفر مربی از بدخشان آمدیم برای اشتراک در این کورس تکمیل اختصاص. خیلی بسیار منتظریم همین تشکیل کنندگان که همین کورس بهترین برای ما مهیا کردن. کوشش میکنیم که همین چیز بهترینه به شاگردا بریم نشان دهیم، شاگردا بیاموزن و در مسابقه های جمهوری، شهری، بین المللی همون برآمد خوب کنن، پیش روند و افتخار رو همین ملت ما را بلند بردارن. در بدخشان امروز توجه نسل نورس بسیار زیاد است برای اینکه این جودو در تاجیکستان در بدخشان بسیار پیش رشد کرده است. ما کوشش میکنیم همین سطح کسبی خود را بلند برداریم و همین جودو رو در بدخشان با رشد کنیم. имсол ҷудои тоҷик 51 сола мешавад ва боиси хурсандӣ аст ки зина ба зина мо дар ин ришта қадамҳои устувор мегузорему чунин курсҳои омӯзиширо роҳандозӣ мекунем, мегӯяд Аҳтам Раҷабов, асосгузори гӯштини ҷудо дар Тоҷикистон.
هر یک آموزش او فایده وار است به آن خاطر که چیزی که بسیار ما 50 سال زیاده 50 سال پیش می‌گفتیم خیلی فرقیت کل دارد. یعنی اون نویدیوی که در دوام هر یک 4 سال فرقیت میکنند در دوام هر یک سیکل بازی المپیک نویدیوی خیلی است هر یک سال. اینا جایی که حاضر در اینجا نمایش می‌شود همچون متخصص خارجی از اصل فرانسه بند عملهای جودو را سر کرده از رشته راه رفتن تجربه پوشی و دیگر آن قاعده و قانونی که طلبات حاضر زبان قانون میکند آموزنده شده است. یعنی هر یک این سمیناری که در کار میشن از جهت اجرا کردن نظریه و مثال بند عملهای عملی هر وقت لازم است. Et là, je me place. من جایی باز Je ne vais pas ici. من خیلی نمیکنم. Non. J'appuie. من تلا میکنم. J'appuie là. خب دست Puis, pour me placer, برای که ایستاد نجنبت من تلا میکنم j'appuie et je me place. و جمعی باز میکنم. Là, je viens ici. بعد از اینجا بگذارم. Lui, il essaye de se protéger. این البته میخواد خودش بای کند بزرار کند Je peux pas. لیکن ما نکبیم. Je tire bien ici. از et هم je از tire اینجا bien là. نفت بکشیم هم از اینجا. Ok. خب Deux personnes. دو نفر خواهشمند برای نشان دادن. Et les autres, دیگر دو vous regardez et vous corrigez si vous voyez certaines choses. نه دیگه کنید. ما خود مربی هستیم اشتباه کنیم گوده که مقصد خطا کنیم که دوگه که میاد که اشتباه کنیم خطا درس بتیم با هم تا همه کلان شویشه خطا میروه. ما شخصا ای سمیناری که ما در سمینار اشتراک کردیم چیزایی که نزدیکی که بود که در حقیقتا ما میکردیم ما همون جایی که در کارشه نمیدونستیم. ما از استاد چیزای بهترین مثال درد کردیم با شاگردا کوشش میکنیم که یاد بتیم در مسابقه‌های در جمهوری برن از جمهوری نتیجه بلندی برگر برسونم. 2 heures. Entre 1h30 et 2 heures. طول 4 روزه که مربیان با آموزش فرا گرفته شدند البته برای آنها بسیار مهم بود و اظهار خوشنودی هم کردند. اگر ما خواهیم که شاگردان خوب داشته باشیم باید ما خود متخصصای خوب داشته باشیم و خود ما متخصصی خوب شویم و این سمینارها این کورس‌های آموزشی برای ما خیلی ضرور است که ما همه ملکه و مهارت خود را سایقل داده با رشد گوشین جودو را در جمهوری تاجیکستان پیشرفت نماییم. من فکر میکنم که هر کشوری که از نمود گوشین جودو در ما پیش است ما باید از آنها یک چیز بیاموزیم و این متخصصی که فرانسوس دعوت شده است خیلی متخصصی خوب برای ما پسند آمد. بعضی چیزایی که ما میدونستیم و میکردیم اما اجرایشش خطا بود و ما این خطاگی خود را باز یاد گرفته به شاگردان انشالله دوام میدیم و گوشتین جودو در ولایت سود خیلی رشد کرده است هم بین نورسان جوانان و کلانسالان ما کوشش و تلاش میکنیم که با چیزهای نو آموخته در این آزمایش به شاگردان خود آموزانیم و خیلی منتداری خود را به این تشکیل کنندگان این سمینار میرسانیم که ما را دعوت کردند برای پیشرفتی گوشتین جودو هم در ولایت و هم در ناحیه. من که چون مربی گوشتین جودو در ناحیه مسجد می باشم و خیلی برای من پسند آمد این سمینار. Alors, pour ma part, البته در کسبیت و اجرایش مربیان شما کمی سستی و ضعیفی هست ولی هر وقتی که من با اونها چیزی رو نشون میدهم بسیار با دقت توجه میکنند و پس اون اجرا مینمایند که البته این خیلی خوب به نظر میرسد. et universitaire. J'ai été champion de France universitaire à plusieurs reprises.
J'ai été champion de France. бояд бигӯям ки фалсафаи ҷудоро ба 4-5 рӯз имкон надорад ки аз худ кунӣ, вале мо дар ин муддат тавонистем ки якчанд техникаву тарзи дурусти иҷроиши усулҳоро ба мураббиёни тоҷик нишон бидиҳем. Ба далели оне ки дар Тоҷикистон гран-приву гранд-слам мегузарад, ин маънои онро дорад ки намуди ҷудо дар кишвари шумо рушд кардааст. J'aide les entraîneurs et les judokas à passer un niveau supérieur et de transmettre mon expérience. аз ҳамин лиҳоз мураббиёне ки имрӯз фаъолият мекунанд то ҳадди имкон бояд шогирдони хубро ба воя расонанд. боварӣ дорам ки ин гуна мастер-классҳои омӯзишӣ ба онҳо таъсири хуб Ils мерасонанд. reproduisent bien. Et donc ça c'est très important parce que ça prouve que ce sont de bons judokas. инҷо ҳама мураббиёне ҳастанд ки дар гӯшаву канори мамлакат ба тарбияи варзишгарон машғуланд. дар сурати дурусту дақиқ сарфам нарафтани техникаи ҷудо онҳо наметавонанд ки як ҷудокори муваффақро омода созанд. аз ҳамин лиҳоз мукаммал кардани касбият бисёр муҳим аст. این تکنیک بسیار برای کلاغ. Voilà. Non. Là, tu dois le passer. Mais en fait, regarde. Sors. En fait, quand tu es ici, وقتی که داری بالاتر، tu viens, tu tournes. وقتی که تو کردی، Si tu te mets face à lui, اگر تو روبروی اون tu peux plus faire le travail qu'on a vu. امروز از تجربه پیشقدم جهانی هر لحظه ای که ما که مونیم گویا سال خفا موندیم، 5 سال‌ها خفا، 10 سال‌ها خفا موندیم. یعنی از تجربه پیشقدم جهانی در کدام قسمتی که نمودهای گوناگون ورزش رشد کردند و با بازی‌های المپیک درجه‌های بلند و سزاوار گردیدند، ما همون متخصصان را دعوت کرده در همین مؤسسه. مثلا وقتی که ما مربیان را جمع میکنیم، دعوت میکنیم، از همون تجربه پیشقدم جهانی باید ما با واسطه مربیان به اینها تدریس کنیم. من فکر میکنم با مورد است که فقط در یک مرکز تکمیل نه، چی در شهر کلاه و در دیگر قسمت هایی که تالارهای ارزنده دارند، باید که برده جوانان رو ما به همین نمود ورزش آماده سازیم و باوری داریم که من چنین زحمت ها و مهنت ها در آینده حتما به نتیجه های ضروری که برای ما در پیش در نقشه های ما هست میرسد. роҳбарияти маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш иброз медорад ки аз дастгириҳову имкониятҳои созгоре ки ҳукумати мамлакат барояшон фароҳам овардааст истифода бурда бо роҳандозии барномаҳои мушаххас дар рушди соҳа саҳми худро мегузоранд. аз аввали сол дуюм маротиба аст ки мураббиёи ҷудоро бо курси такмили ихтисос фаро гирифта истодаем. дафъаи якум моҳи апрел буд. мо аз ҷумҳурии Русия, аз Федератсияи Русия мутахассис даъват кардем. омада ба мураббиёи мо давоми 4 рӯз дарс гузашт. мана ин дафъа ин маротиба боз аз ҷумҳурии Фаронса овардем. ман назари мураббиёро чанд маротиба пурсидам, қариб аз ҳар кадомиш. онҳо воқеан ҳам назари нек доранд ва ҳавасманд ҳастанд ва бисёр шукргузор ҳастанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба мо ҳамаи имкониятҳо даст медиҳад ки аз кишварҳои хориҷӣ мутахассисонро даъват кунем, омада моро нозукиҳои ҳамаи гӯштини ҷудоро омӯзонанд. албатта бисёр ҳавасманд ҳастанд ва изҳори сипос ҳам карданд ба давлату ҳукумат ки мо дар ҳамин самт омӯзонда истоданд. ин фикр мекунам бисёр чизи хуб аст. дар ҷанбаси мастер-класси омӯзишӣ он мураббиёне ки аз аввал то ба охир ширкат доштанд шаҳодатнома бо далели оне ки дар ҳақиқат аз курси такмили ихтисос гузаштааст супорида шуд ва акнун мураббиён метавонанд аз ин таҷрибаи гирифтаашон истифода карда
насли наврасро ба тавре дар кори омода созанд. баргузории омӯзиши байналмилалӣ ҳамоно идома дорад ки бо даст додани имконият боз шуморо ошно месозем.